ayi nanga vele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha uma ngithi hla ngithola usisami uyawasha ngithi good shot ngasho ngishona ekamereni lami lapha ngikhipha ama-pillowcase cover nama-duvet cover ukuthi angiwashele wona fast hey phela kudala ngagcina ukuziwasha lezi zinto lezi yes kube bangibizele ubaba umlodo bengeke ngidabuka mara yile ukuthi ngilala ngiyi-1 nanoma ngilele ngidende lala ama-pillowcase lapha anukela mina ladies mantombazana imagine ukuthi uvakashela umfana lapho uthola ama-pillowcase anuka amatha athi phu uthi ungena ezingubeni izinyawo zidaya queen yoyenza njani fast ngasho ngena lapho kule apartment yami yakudala ngiyo-check ukuthi zikhiphani ngiyaraise impahla zami eziwashe last of last week zisesela before amagundwana aqala ifestival lana phezu kwazo ngavele ngathi yazini namuhla athi ngikhuthale ngizithathe ngezigoca kahle wodrobhini yabona ugoca izimpahla kuyajova yo ngesese kufana nokugeza izitsha kahle guys azikho izimpahla zithika uyigcoke kayi-1 uzilahla nangapha ngishoda ngamahenga ngathi yazini athi ngishaye around lana emall fast ngibona ukuthi angeke ngithola i-10 yana ngisathi ngivala igate lapha vumbuna ngomunye mayume ngihamba nawe ngithi uyapho wena ngisho ibhasikili yakho uyishiye emaplazini wavele wasala swabile lapha egeyitini if le bhayisikili yami beyiliftana bengizomgibeza shem yazini mshana wami yabona ukuba nebhayisikili kubalulekile shem yes sungezwa ngomuntu akutshela bheka manje ngabe ngiyobolt imali yami ihambe konje ngento ebengingayenza fast ngebhayisikili since ngiqala ukuhamba ngebhayisikili sengisave over 77,000 and beyowaspenda kubolt if benganayo le bhayisikili aniyabona guys kusho kona ukuthi sekuseduze ukuthi ngithenge ikara ngiyadlala mina ikara ngiyifuna ngiyothenga inkomo nembuzi ney'nkukhu ngifuyele emaplazini ngiyadlala guys ningaze niyithathe serious indaba yabo ama-77,000 ngiqale ningizele ngama-sad stories anginamali sometimes I so wish ngathi ngingamsiza wonke umuntu ongisendele inbox akhala nga-1 2 3 but yo amashumi awavumi guys I do help abanye abantu engikhona ubasiza but abanye ngikhona ishem yo umuntu akhale nge-50,000 guys 50,000 ngiyithatha kahle inkinga yaka-government wethu ikuphi guys cause everyone ongithextayo uhlezi athi ukolota i-school fees hey boma 50,000 30,000 lento ye-NSFAS isebenza kanjani uyibhadala before uthole certificate or ibhadala amasesosebenza enhle kuyazini athi ngekugoogle ngiyofunisisa ukuthi kahle kuhamba kunini bathi education izoba free kanti iyoba free ngamuphi unyaka yes ngathi nalento siyivotela kayisekho manje khona and ungathola ukuthi ngabe kudala education yaba free imali yakhona yaphuma nokuphuma bayidla yonke phu one thing ngabantu abanepower abakhohlakele shem angali guys imali usathana iyalingana ukuthi uyitshonje but cabanga sebakunikeze 100 million ukuthi uyosiza umphakathi wena kule 100 million udle 80 million ubanikeze 20 guys banonembeza shem at least idla 10 ke manibhekile nina guys do you think eSouth Africa kusazoba ne-change for better or izinto zoba worse mina ngiboni kuba ne-change for better we honestly don't have leaders anymore we are just having people abaye emsebenzini bese bahole nje bayenza ama-end means wasemzini wabo mina I believe ukuthi a real leader ayinandaba nemali inendaba ne-change nokuseva abantu bayo lena esiyibona lana eSouth Africa ayikho shem fast bese sengicedile lapha ephepha ngathi yazini athi ngothenga into okuqinisisa lapha ngiyabona ukuthi uDecember seka around the corner mos how guys nathula nendaba engaka nisasho ukuthi Miss Alba inama flavor bheka kunabo banana nabo strawberry lana kunini umuntu aphuzana nale Miss Alba ngathi amatshokozo omntwana ningangibuza ukuthi ngiwazelaphi enhle kuyazini athi ngintshela ukuthi ngiwazelaphi ningaze ngicabanga ukuthi mina ngisebenza ukudla amatshokozo omntwana ukilo athi udlalisa umntwana lapho umphonsela phezulu sathi usakhamisile uthi nana avela athi tshwa straight emlomeni yes ngisakhafulana namuhle maramshana yena fast bese sengidlule ezikhuphule primary school lapha mangithi ngiyabheka ngale muva namuhla amasokana nabantwana vane badlala ngapha emuva bangimemeza beko nami bengifunda lana eprimary but lana bekusisene bushubhushu enhlabathi khumbula bazothi size namabox wama-omo sizowina i-competition bese bosakhele stadium ayiwani indaba yakhona yaphelele lapha enhle kumele khe ngibuyele lapha ngiyobabuza ukuthi yini into basenzisa yona kahle lana ezikhuphule kudala basenzisa imihlolo yazi khumbula ngomunye unyaka bazothi umntwana nomntwana kumele eze nestina ceda lapho kuyoyakhiwa ama-class for ama-grade 7 yayiseza nezitina wena mina ngeza nese-pavement induku engayithola lapho but isitina sokwakha lesi wena uyahlanya so around the corner bekunomunye ubaba sona ceda uthenga izitina vele athi uyoyakha lapha kakhe ayivele abanye abantwana bebakhohliwe ukuza nezitina basho baya kulo muzi batomula amabhandlela azange kwambona lo baba mangena lapha egeyitini yes bekafly yabona kube bekulezi nkathi zamanje zama-TikTok lo baba ngabe uyatrend wafika lapha esikolweni wabagwajisa bonke ababa bomem naboprincipal bathula bathi du wathi yena azabona isitina esifana nesakhe mfana nanoma ngasibona ku-foundation uyosigubha sonke lesikolo abafundi ezikhuphule bayasazi le story impahla zami bekumele ngizigoce beziziningi kakhulu ngiworried mara ngizigoca kanjani ukuthi ziyanele kahle lapha edrobhini manje usisami niyamazi mosishaya nge-retail experience wathi lethi incwadi lana ngikukhombisa ukuthi lezi mpahla uzigoce kanjani yekele lento yakho yokufuqela izimpahla lapha edrobhini angavele ngabona ukuthi mos lento leni ilula athi nami ngizibambele mathupha fast ngizabe ngiqedile la asho ngibamba iskipa sokucala lapha ngisiplayisa kahle embhedeni ngathatha le ncwadi ngayibeka lapha emuva kwentamo ngagoca fast bese sengicedile hayi simple mos lento le the way ngigoca fast ngakhona ngibonile ukuthi hayi sengiyaqualify ukusebenza e-retail guys mangabe kune-space la nisebenza khona for le festive sacela ningicasheni shem please mara mangabe yazi ukuthi manager kuyadelela shem ayikwazi ukuphilisana nabantu ungangibizi ukuthi bayacasha lana nisebenza khona ngoba mina ngizoyibhacabula